Ki khubor ka Bate CTV. Lawan Rashapi taka Frank Motors. Booking open for the new Nexon. Visit Frank Motors or call 7045207973. Kamolai Town Dorbar kebelabu akhmat ye kathong banya khun persha yu drugs kalashimti ban pin bhapat ye jing im jong kisamla ki basa hapo ka jilli jong shnong maulai ki belang ngop ho drugs ban pin bha biang ye jing im jong ki da ka bayat relang ba ka man bha foundation ka ban a jing sumar bat ka jing slok ye ki khon samla ki bela sha te sha khom ho drugs Kidon art huengut kisamla kiba pendrong kerteng ya lade bat kiba don ke jing angnot nadu ka mensim kibla snap ya ke jing khot jingwer jong ka maulai town dorbar ban kierno na ka pendan kam yo drugs ya kini kisamla on sa pinsa hado saubnai hamau kendro ka jaka bla ai sngoba dau MDC ka maulai constituency uba te borlang pathau bat ha kini ka jaka on pin kho yo drugs na ka met jong kini kisamla bat on sa a jing sumar bat a jing aslok bakin yo biang ya ka jing em ka thamai ha ka jing shimti yakini ki samla la don lang ru ka Dr. Rika Lamar na ka Manbha Foundation u Superintendent of Police ba Vivek Aim u Vice Chancellor jongka Nehu Professor PS Shukla baru MDC jongka Molai Constituency u ba te bolang pathau kirang ba shnong ba ki bahaying bahasem jongki samla ki bla pinpa ya ka man ka bajuat ban e no sundan yu drugs ha ka jing em ka jongki Jipang Jikerni, Zika addiction, Kerek Jipang, Kabara, declared the World Health Organization, Mokdek Jipang, Kum Jipang diabetes, Kum Jipang blood pressure, Kerek Jipang, Kaba, Neslem, but Kaba, Nakapor, Dan Kamman, Dan Hapoka, Jisumar. India mengenai batai India yang ini jadi jogi hari ke detox kan kalau ba minyalum yang kini kena dah orang semua jogi dah kerja semua tu jogi ini bang di penbor ini bersenang ke penbor hendak jadi semua tu jogi bagi dan kam bagi orang yang semua bagi lain no makna jikerni jite hal drugs Tinggi lah hati jomi na po Manbha Foundation bangla try katas nem ni bon pa na po ki shtong na molai ki one chani man yo ya ka jing sumar kalapur adu kata banga try ka wei ka dong kam don ka ba indon ya ki kina ki lango ha ki chindi pa pun lada fidon kinu ki be ko ki jing bang ki jing stom ki bedon ta poka met jompi ni ai jing sumaru ya ki te kani ka jing sumar kam ko tang ha jing ai dawai na de ki jing ai drug ni tang na kam medical side ko mangiom ni don kam ru ya counseling la de kata ka psychosocial support kamot ba in ai ki jing selok kata ka ko bedon kam ha kuno bakin nungop show ha kini kijingi nama kadi ke jimpang kade ko miong ta relapsing disease kamot ka kloim hai ki ban hai biang sha uni jingi wat hadin ke sumaru nama long bakring ha ki tena takadaw idon kam ban ai ya kan counseling kani kan jingi selo kanang bakin ngop biang nilai katno ka jing sneudor menta berkeleng kam dei ta ni ru na banta ju niu jing di was dia mencham ngi yo so tang ki don gisnong ki bele se maranteng ne ha jalu para ne ha nong ne ha lai khra ndai buat pengim yo so hi ki tan menta ki district ru menta kla long affected menta berkani kala pur balik kalong ni ba unie ujing pur ulong multiply geometrically ar long saw long pra long khatrio bat ngai ha concept paper ru pilai tho ba kani ke jing sapriang kabi shir khai hadu kata but hadi kata kala ya kani ka
naka demand reduction side mo nakata ka liang jong kata ka ban penduna no iki brio bakin kin ngop ne bakin di la penlong ki awareness program manong phi menta tang tau snem ru ngila don kumba 1000 tam ki awareness programs on drug awareness hendrai yang perkat shei kan ikan poi hoi ban nganong sultanat palat ba ka molai tong dor ban kala shim kan ka sinjam nga kajing yi jonga kan ka sien ngatai kan ka sien ka baning kong ini kan sinjam ka ba nado awareness ka ban le chado rehabilitation kan ka drug ka de addiction program jupi ne ka drug rehabilitation program jupi kasien ka ba nado awareness nado identification mun bapini itu ki kena bikin wan chakmat ban penslur ki ngai ka don ka benta ka baning kong ban pentip keleng ba priang yi ki brio ki ko pa ban kala kata ka baning kong pi dia ngai haka lenti jong ka ini kisna malaya ningkong sha kata ka ji ya kendo jing ka sin meningkong bayo kem hadian kata kilami saki ningki ki nong kap shnong gi bakwa ban pendu pendam no yang yu ujing ti hang ni hendrai humsko thu kumno ban nte pro kumno bangin le ya ni te bon sin hi la yo kem hi ki brio ki ba ki wan dia ne ki brio bodi la shu ya lambe shi office shnong la shu bam la shu sempat ya ki bad hang ta hoi ki brio ki lapan map kita ki badi ki pan map tu hang tu hendrai marsimi nang ta hi marsin lait nang ta pastang biang kum ju hi de kalong kum ju hendrai pin pet pada kadang sapriang mentang ai ki lawan riu phongut ki tang ni amolai lawan riu phongut lawan chakmat ngasai ini di tang i kum biang haktin pareng this is the tip of the iceberg ngashwa non pi kadon ka jingma balai ba pi pin pet ni rong ni shani ka than lam ni jan palat shaka golden triangle ka kentup ya ka Myanmar ka Laos ka Cambodia dikini kiri kidei kita ki ba snai bun jat ki narcotics baru harun udai wei ujat ubak company yo ba ki company yo ba shani ka shaka ka than jingi bad nganong ipi ka Nagaland ka Manipur ka Mizoram kamdan kita ki jingker ki sainar ki bala ban yada ya ki brio naga tu kari na Myanmar kin wan chani bad ka basuk bai ki bakin chuan bakin shukam nakawi ka jaka shakwi ka jaka nawi kari bakin wan de bad nai nanong ipi ubrio nei na ukna udan kam tang sao point san gram baun kerni tang sao point san gram mut uni sao point san gram ru tang lai sendi hi ubrio la stang kerni la sang ya bat kani kam de ka basuk ban lai kam rehabilitation bat kam de shu kata ka ba dei tang ka wi ka long yeng bakan pet ne kadi kata ka problem jong ate ka long yeng kani kam de ka problem jingi kadi ka problem jingi ka lim long yeng ka la sha la jang te mut kimat kita kimat kadi ka problem jingi menta ka shnong menta kelas mutu bakani ka adi ka community problem menta kadi ka social problem kam de shu kata ka problem jong pulet ni dan problem hange khot yu pulet bar khan ni khot bu pulet shadaik so khot pulet yesha shila khot pulet dan badi drugs yu pulet kani ngi di masu tu kadi ka social problem balik kena jingi king up how new drugs ha kadi ka social problem balik kastang stu na nakalong yem kumno ki kmi ka kin ipod hi khon kinyas lock kinyas nang kinya kra kinya jan kinya e am tang khun unia jan ba khamye bun kun samla kun chenang ni khamye jan kwe ya jan bu pa ndai matang i ka juk kala klas utu ki nok par bam long shu bani chnai dan kam ni le kai lang dan kam india football lang dan kam ni le hike lang dan kam ni le khwai lang khanang ki kon kinya jan ki kon kin ken pa kum parlok ro am tang pa ha pa uladan tak dan kum pa buram yu kum pa ndai dan kam kata ka jingya jan kum parlok ro dan kam teng bam dan tau parlok kile krenno ya ki par ya ki kita ki parlok ki bale si ki ban yalam ya ki hakal ti ka bam de kum ki khat ka peer group but she seen mi ki la la ka peer group hi ka ba so ya ha ngin ya le ban ngin ya le ni le ki ni kam sni stang shot jaga di kya sang shot di secret
sedang syang pilih event tapi lek tengah bypass tu ani kanuat kita ki bahaya diskuti katu di peer group kala adi ka taka gang culture si sin radan taka peer group pada kada ya lamba kala ka peer group but kala ya ban phai biang but si sin hi balangop hi how heroin. What is our body? Our body is nothing just like a result of millions of chemical reactions. And drug is also a chemical. If we are going to consume it, as advised by the doctors, definitely it will help our body. But if we are going to consume it in excess amount, means when the pleasure circuit in the brain get overwhelmed, definitely it's going to affect our brain system, our nervous system. Once the brain system and nervous system going to affected by this any kind of drug, either smoking or drinking or taking it with the help of the needles. And we know Maulai is the heart of his Khasi. What I have felt during last 2 years of my association with Nehu and the state of the Meghalaya, I have a small poem to read for the pupil of the Maulai. The hills are a beautiful sight. That's why this state known as abode of the cloud. The hills are a beautiful sight. The brilliant moon is a symbol of innocence. It's quite lovely when the clouds rain. And the Maulai Khasi community are naturally special and incredible spiritual. And my heart goes out to them for brothers and sisters of the Maulai. It feels extremely great to see how the members of our Maulai Darbar Slam are working hard in order to make every day count and reach out the masses for spreading awareness about the noble cause, that is drug addiction or drug abuse. Yang itu kikun samla ki balangop hauni jindi usnio balakta ha yang konstitusi Maulai kami kecumi kumno mikiman dan usna marjar kat kandai hapor ka sajit MDC ngeladan ba kani kacing perkat harbai pakani kacing rum jumni kunyang jipang gila patong hapok ka konstitusi kecumi nama rumni ujat jipang omdei ta ukta ya upresimet rekuta ka yingkasan ukta ka sinong kata ukta ya kacet beliau bi kecumi dan sempat ai ke buron bakrau ya ka Maulai tong darwar po jelang jumni reropa ki ropa sinong ki badan ki besim ya kani ka senja menta ban penbena limba ki machno ban kerpa ya ki kun samla bi kecumi barwan phai no pa sakacim ka ba thamai namar la saelam bakala hauni jindi usneo bakala dan kecikta kasinong Maulai konstitusi jini hagi baharukam gila penong te nisotana bakasinong katon berbar klasim yang dikepeta banlum banang ban penbed banyo banyeram ya kayi kesem kecompi limbang di program kabalane kayi ngasukwa penong ki parlok juga kibawan hakat kesingi kat kumbangan tip nakales kat kendai gun ki parlok jungi ki bihit ki jungi ki lawan ban dan kata kemensim bangwan dan edan betalang nak benta bagi kuat naladi ban phaino sekecil bertemai takoi parlok barokhat kapni ke pangile ka
kadai bendan bet kemensin nala dia. Mende benwan nani dah kecik penbuat jumur. Nama lawan dah kecik penbuat gini malah pencop ke program. Hari lawan ini dulu kemensin pada kuasa bangkala. Himdan cikye begini kat kendai mut ki bawan mentah. Ikut sama kita jongi. Balik mak kani kat kendai mut kani kan lokum kowe ni ki nuksa. Iki wei pat ki bansawan. Banwan pai syaga cikim. Namar ku mangitip ni jiasno baka mulai kani ka donut pengklong snap juga kering. Kun sama i thangni kila pandan ki pladon kun dun ktiru. Patang we kan ma ba kani ka jing ngop drops ki kun sama jumi hale kala pande ki jing yar thama ka ban pendu chat ki jat ko jumi kalau lagi busiar ni kapor ka jat ko jumi ka sepoi kapor pangin sanang ret nang Tetakana, nak ni keciwan cupi, yang ini sekarang makan long kecikai mensiap, nak bertaki wei pat kikut samla kibetang ya sakma, bagi wan pai cikini kacingim ke pertemai, karang baka konstansi jumi, kadai ke konstansi kepenlaj nak ini kicingin pesnil. Namar sisi nak pilih apa begini, kora cikye, ngasih tu kana ipi kicing long kibat juga kalai kendu, pun bagi long yang di bawah setengah begitu, sekarang kicingye kabai tikku, abai dia bikun kibangop kicing pesnil. Kiwang badan nadu pun ba udah mukun ubah kamen kadawan thi di cuti ma kiwan kiyin ke betul kadawan thi di cuti dekat tapi ke syam stat cuti isu hadin setip bawa laliti udah para jika ubah cuti pesel dekawan ke jikso bakal ayam bakal apa adu udah pun batang banyu abandi jindi banse bantu bantil nampak kerala, mata kerana dot kecekran. Malah syah, lada Malaysia berpindah kejemput ke scam, min persan, bani keren ke company, ban observe if you come delivery boy, hang tu company, nama bakal company ke e-bikes, ma berpindah berpenangkap berpindah solusi kabelong kecil toy, nampak kecil macam ni. Tak kau ini suka orang biar sesi nabang dia, dan lengkap tak kecil toy. Boleh ai ke bor pi bapila man don kata ke bor cepat ke baskan banadu kani katarik ke bamanta ba pini na kani ke ho ba pinlech e ke baka tomor ba kala pembet ke belum mane pimdi ben expect pelapat ke bahe ma ke biang ke pet ke ba pisutu ba hapnya nanti limba kani kan cimpe krek ke ba rit ke baka tomor ba kale kana makan ke cimpe nam ta ke cim jadi haisnya di banguan akalenti karena mengelak penkelam ya kecil yang kecobi. Nah sekian kumnom kimat kecil ngidang kecil klik maka benta kaimlang kesalahan ringkat maka mulai tong berbar kebang nilai keren berbor maka benta kebit kebiang sudah mulai maka ini ke program kebelit kecobi kanong ke program kebanlong nuksa ya kiwei mat kebangsawan ladak lei ke kebangin le mata kecil kecobi kenal ini kisah benar ke bapitsa pengir mo kinan pun ke ngin le bangis kan papin kongo be ya kecing penyair ti kecong sim kata kecing jemput badat kami ne negara ai sing cakap di benet sim yang kecing jemput papin pun kalau di kuat sisian tu kan donor dan kecing jemput kat tu papin kelah sim yang tak rai tu tak si malah nak le ngan le sisian i bakini ki pelong ka program kebanlong kecing mentai. Nah makanya kecing pelong ke program jangan mulai terang. Dia pakai mentai ke mulai terang. Jadi kecing mentai nampak jompi di kong simet swa. Malah mapi nala simet kayi kesem jompi rukan wan kecing suk. Kesenang kathar rukan wan kecing suk. Kari bekerja menriu kantam. Kanwan kecing suk nak mentai kecing dan kerja. Kuma pintu bekerja menriu gini kerja menriu bekerja. Lada baru pun sampai yang ngom nom jingki muslim. Shadow ka lawai kerja menriu gini kanela.